biashara gukurukira gukire biashara uguraniri bwa myunda na ngari na kinya udhurani bwa mbesha nja gwaku na kinya kiri biashara yetu sako, your success our pride. Baingi bashidera kire ukombo bwambo gita mtoize kana atize karibu sana mutegeri wa Bwero TV kire mubango jake karona county na ntuko ya Narua twina ndakaemwe kumuwaza haya miru yetu achidhire ari nkombo ya mbogita lakini ni situation tunaenda kwenda tukigwa rugono rwawe karibu sana mboke the mumiru no tureweta wate umete nterereko twambe tukomenya isawa ibwega mutegeri wa Bwero TV ibwega county no tubako mpakanya kaka nikenda mpumba kuja kwaranirie na mutegeri imwe kwa imwe marito jakwa mbita wa Jackie Bande mbita wa Nicholas Murieki mbumite ntura ya Kambakia jauju municipality no dimenti na ibwega no tubako thwandea jauju represent anto bara bombere kuma kimbogita na bomba gucoka ki community na ba accept kairi na bomba kumara barare bakugwa downfall na thai na ndi bombite kuonekana be lights nikenda bomba kwaranirie na bara bangi bara na bobeki imbogita tomba kurwana ndoa izi no ntu ugategera jama ingi kuna mantu jara jombite kuthwa jare ikubi bingi bya mduki yetu neri umani out of mental health na mantu jaja ijoto kuwa atwaririe sana tukomba kugwatanira na youth betu nikenda tupomba kubonia mental addiction is not a disease but a chronic is not a disease but a chronic illness na ndina ni treatable utairia womba kuchitekiria as in acceptance o menya uni na ndi na thina inkwenda uteithio au ni okuna thina kindu kietu na au ni otumba kumba utethekeria mtura wina thina ya addiction na imantu ja kumbikana good na muriki kiuria giakwa kia mbere wachithire atena ata wachithire kiri wendia unyui bobangi na nchobi imbi na mbio tumaira bionde nate uchithireo kintu kia mbere uni nthomete mpumbite kuthwa ndi mutongerie kinya wa kanisa na mpumbite kuthwa ndi mutongerie wa youth mono aja uju Meru na Monkathara kanithi kira kiombere mtu kira kiambairia starting point ikukweria ku fit in ki class ya antu fulani kuitonyithania kire gikundi fulani ku fit in thaira ndetere ntari ndi utonya na mantu ja urebi thaira ndetere ki university ndathomera Chuka University ndio kinya second year third year au awiro ndamenyere urebi nkienda kumba ku fit in na antu baba uria baenda chore na ndi lifestyle yao bakugwirwa umehamba sana thaira tumire gantu kau kuna ka feeling keja akakugwirwa lakini at the end of the day kakathira na kathira wengo kageria ugachwa kairi kenda ucoka ari urari no kuona kwa una ndi ukona ugichokera gantu yo ugachokera ndia muthia iko addiction yeah watonyana na urebi na ndi we university ndatonyera ndi third year no thiririe yo mwathani na tetherie no thiririe cukuru ndathiririe thina muno after kutonya ki addiction ndakara miaka 2 ntithiritie wamba gutachukuru yeah utachukuru ochokera njaka wetereo ndachokera nja na ndi mtu useless muno yeah ndi mtu ntumba kwirwa imtu no ndatonyera street ndethwa kiongo kwikiruka no ntubwa kwithwa kuna thina ya drug jo kuigwa addiction me ithina na thina yejire me mtu reda muthia wija kuja maratazi ya kwikiruka yes na ndi gucoka nja ukwambiria gukaranja miaka 2 all this time wakara tauni ka wakara wa umanja ndakaranja ne gitari uri onde ndakarire nja ri onde ndari ndi mtu so violent indombere kuthwa ntikumba kugwatanira na antu na nkienda ukara gwakwa nyomba ninkaki tutikumba gwatanira muciari neighbors indoa na jonde batomba kumenya thina na impumba gucokeria mwathani nkatho no ntu boy pejere kumberewa ti uni kira ndatumaira no ntu gweta tu as out of nowhere kura nyomba bioni out of nowhere kwanjia
ukwanjia kuringa kerere kurumana lakini mwathani no mwega kwetu nchiariri kathaene kambakia thaire ndambire thina eu yonthe community yongwa nya kanisa ekwa kambakia MCK itongeretwe na atongere bake kambakia MCK ibombere ku identify na bona eu thina na community neto ne nchangire monka ndatonya rehabilitation au niona ndi mantha jarumirite na ikeno ntukwenda uchokeria community njara nikena tukomba kurwa na thineje ya urebi ugita rehabilitation utari gucoka na ndi uthiri university ntari ndi guthiria twire rugendo rwa gutonya rehab okay nandi oni taira thine uyo ingire na ndari mutongeri o kanisa na ukomenya thaira mantu janjiri kurwo korwa biuria bi aiwa tutakuona kanisa ne ukiaria lakini at the end of the day kwina element ya we kanisa ne alafu ugwita university kinya thoke thoke kanisa ne university kwina mantu freedom nyingi sana sana na jama ingi ukageria kwenda gukara ura bara bangi bagukara nukuona poetania na bo ura pira batumira kinya ukauka kiangerie nukuona no uri undombere kuthwa ndi kanisa ne lakini ndi gwita school na ara university ndagwa kierio kiranda kiu kia urebi na nandi thaire twachoka nja thaire ndachokere nja inkwenda kuchoka kanisa ne lakini nandi nyani ngo theru gutiku ndirekere uti utheru ningo ntikumba kugwatanira na antu kou ngakara ninka nikino ntukomba kuthwa kintu kia mbere umba ku identify murebi especially ki bangi mtu akenda ukara kithakene sana kana antu aragwichitha na antu ba kawaida nukuona jama ingi ukenda ukara wenka nani ki element kwethwa we shy as in utukumba wengwa utakwenda kujiaccept utikwenda ku-accept kwina thina wini lakini antu ibakuona bakwira lakini ugo ukethwa nandi ukaba matuka kana bukarwa violent aggressive ukethwa we aggressive sana wakare rehab for how long rehab ndakarire mieri 3 na mieri 3 iji ni ompomba kuwa ni returning point ekwa na rehab ira ndombere gwita bari serene environment ire ombite kuthwa pena njira imwe kumenyera ajie no ntugui wajie ukomba kwa treatment na njira imwe special mono itawa Harmony Therapy Center arara Nkubu Harmony Nkubu ire au Nkubu ina mirite au Thunguri namba yao ngashia namba yao in case kwethwa kwina mtu kwenda utethio akakinya ndakare mieri 3 au uki mieri 3 oni ndio ni ngondombere kumenya oni maana jakwa my existence imbio importance yakwa in my existence imbio thaire ndombere gutukurukira kuthoma maukuja maingi muno na kuthomithia ruteto we rehab nandi rehab nkiuma rehab ndaumire nkiumba gutumiria na monka thai nyaningwa nyangugina arambitaira iyo nitongaira kima nomba na monka nya kindu imbo monto ndi sawa imbina imba inaira ntongaire ki praise and worship mwathani no mwagana ndalimirita kuma kanisa kuma kiambiriri ndaringa praise and worship na monka nande imbiga wa biendene kwa kwa ndombere gwita ndari gain faith ira ndari no wachokanira nandi ndachokanira ndathera kairi ndabua na monka thai nda inspired rugono rwakwa runthe kuma ara ndari guru ndagona ndachoka kairi ndauga ngaro ikira kimauku thai tukwari mpandikite yuku riakwa nirari rigwetwo I conquered drug addiction yukurire iro rikwenda ku encourage abo vijana kana baraba ondo be omeji baraba na thina eje ndawa chiorebi kubera kweri ni kuumbikana no ntukwina mitigation process procedures ira kana steps ira umba gutumira we ugwa we au ira umba gutumira ndikenda umba ku regain back into sobriety kana kwebanira ndawa chia urebi kangu choke nyuma aja wende kikinya ndawa hizi how accessible was it was that easy na ndikwa ere mu biashara at the same time ugitumaira kana kintu kia mbere kira kithakirio ukambiria mbere mawina resource wina kabugi gaku ndari na ngugi ekwa waitangu giriku ndaitangu gi ekwendia nguo na iratu electronics no kumenya au ndiku introduce on tarathi na gutonya thine kuthwa ndi kidrug nda introduce ro kidogo ndaiko ka feeling kau na atakambikire guru ndenda kumenya muno ona Kenya negu
party ciari nyingi muno weekend Friday cionthe ki campus yewe intuko special muno na ndi twa kustao bash home party na au ni onda atonyere ki urebi na ndi no kumenya uria wenderete tu kugitumaira urebi resources cienderea gwita cietwika kuthora gura na mbeca cieguru ukenda gwita ki producer kana mtu uria gwina bia kwenderea na lamsam bibingi uwikiaga waku utumaire mpara ii nyingi yani uteka kenda stock eteka atuike na ndi thaira wina ko mpara aja ukoria atiri ani ngonka gita kidong kenda endia untiona nyini kantu ona no kuthukuma kona no business idea keja lakini legal time ukendia yes utakira gwato tira gwato oni ntomba kuthwa kigwato imbwira mwathani bwega ntagwato na kiwi ni thuganire tariri bwiri riega kiuni nontu monka tha inya ni ngwendagire ora ndombere kuthwa nkiendagia gintu kirai kitibu ikindene kwa nenya ki community kiumba kuthwa kibathukaia kwou kiuni inda ikwari no kogwa nontu ntari mwendia muno ni ura ndokwira ikantu gako lakini na ingi we ukenda ndia bukai lakini at the end of the day itari my main business ondari na kugia kwa kando na view atwariria accessibility ya drugs ijikire aritwa how accessible is it? It's that easy ki campus antu baumite kuntu mwanya kuna bara baumite isiolo kuna bara baumite ndi mwanya kwa uja mirao aja ujo miro kuna mapatona mira kuma campus unde tanja ngeja mira unge tanja akeja bia kwao kwa ubongana bionte urebi bujire so ne aritoba importa in short awarito baba no hobe da bena manto ajaja kana kuthwa kuna urea kuno ukarite area katwaririe aja community gwikirie rehab nontu imbizi antu baingi bara batumaira mbogita wauga thina ni guchitikia gwitikiria na te ugo kinyire au kagu accept wa unde na thina kambitikirio la antu baba ombera kana ba gwikiria menyororo woni gintu kwina gintu gitawa hitting rock bottom thairia ugo kuona kweli woni utiarambitite gukua ndari ndikuona woni na ndikia nyancho enjira cia guchita moyo nontu kugwa woni na monka thai kuona nya 50 ri thina na ndi thai gwita achore bakwa bonde ndariri kuromba lakini mbira mwathani bwa baba ingi bambumiririe lakini o achore o baba no bezire kuija kugaruka metha ire ndare agantu itwatumaira nabo of course bezire ngaruka na kuna philosophy ndezire kumenya ki achore uchore friends ukandika rieto friend ndithiraire na END the end yani end lakini family ndithiraira na ILY I love you okay lakini kiochore end muthia menya tatua kau kangi thaire achore para unda ndagwire baba ingi ba matukire bona nandi kwa mtu kanyugi babeta kanyugi ore kero nda kanyugi mtondu nandi mtondu nandi agatere kate nandi kwa mtondu baba ingi bamba bagira mana lakini thaire ndachangiro ibara banchangire monka ndeta ko rehab noni kumbukanye iboga mutongeria tongeria Joel Mutuma wakiri ibombere gutegera bona onde na thina na banchokaniria tu ba ikianjara miukone yao ira minini na minene bambikia monka rehab na bandingatira monka ndachoka monka nya university na ndathiria thai oni mtukurunga mangabera nya akururi nyagukiaga ungi ibwankirie kantu ibwambunirie kathita yes let's talk mantuja family all this time kwende warea family undari na family nenya family thaira ndagire thina bado itwambere kuremano no tuki drug thaira wa aggressive utumba ko correlate tumba correlate kwa utombere tuna separation kama ba matoka of course mem to drugs ni joka jamaa we violence tera ntuko yijere ko rogaire yes experience yako neri ndaja mono nyoko na kindi na kantu ndaja kwao kuna nyari ndari ndikura 2020 ora wetao indari ndacho mono ndari menya in which one I was ndaorereta muito mwathani no mwega ndakarire akui mori jo mwe ntaria
otonya mwitune yes evi story ga iyukune kwa unte ariria mono mantu jau jonde experience iwe kwa yale yagu lakini baba ingi bono bombe kumenya through iyukune ri mpangite ura kwa karakari ura gwetere kwa ndombere okara mwito for more than like 18 to 19 days ngicho wagwa na ingwite kinya Weru TV ni ire mwe etangaza mantu jamburite all this while na rina itobia ku kama tete oni bira ndare abio bionte oni bia urire mbeca indare acho ki account no twindikana ndetere ndaitambia ire cyare ki account cionde ndetangie jana okay jana gocho agitege MC ndetere nkia jana bionde na inyangu ira ndare abi bionde ndetere nkia jana kwa ntuku ingi kana ringi ki yukureu nga future manta jau jonde yeah imbi waso anagita utenomo urikana inyokoria ai ukona munda wa yutinjega kira was ndombe kugita gintu kia mbere ikutho nkiumba ku fight back my parents that is my grandparents nonto boy bobo mbere onkoria nonto jorang pombo kuira non mbarire karogono kange tu oni ndachiarero e single mother ambite kugorwa ntura yu yetu lakini akaragitarira aja mono atena mwana eto ndata atewa bahati nzuri mwathani alingithia ndateria yona mwana uni nande na wono zeta baura ai kiro chindo kisindo kabisa ona mwana uni na mwana uni ndonero ntina baba kona atorokere o nyao menara ko ba mzee no kumbigore utamona ntamumenya Otono kumbigore nezere muthakana atamburukire uni ndabuire ndabire na ndenda nyato tirimana ntuku imwe wow yeah utizenya anywhere about umwira na utena clue on buga ntuku imwe ngatumiria na ina aro official day gutumiria na ndi ngikethera na ari ndi ni ko we o me una no kumbigwa no kumenya igwo wejanire mbewe ici no manya of course na easy na no kumenya no iye na ore au on kwendete ijatwaranirie no murekere ndamurekere go una ndi kuma au mam na passer ndi class 3 na kuma au ndathomere ndi na nkirera wa grandparents Mr and Mrs Joanina Gatobu Ntonyange pamenyera monka ndathoma monka ndathiririe varsity yeah so na ndi ugucoka no bo chokere kuguthangikia au iu niyo gintu waskira ndathithirie that is I hope people kurekere and things moved on sure ka twaririe rehab nuije kubobeta rehab I have a friend etete rehab muga maitoja 5 ya relapse etagacoka no experience ro ntujabu uni experience yakwa ntomba kuga nyandene yakwa ntonta dukanite ko thano no ntonya rehabilitation for God's sake ntomba kudukani ko thano mbite rehabilitation no ntukwena gintu kira antu badukana ya rehabilitation ne antu bantu ka rehabilitation ne mtu yo place lakini antu rehabilitation no ntu kuma aja utokwari oni beta monka rehabilitation kumba kwaraniria ba bangi bae ku ka baraba bagochoteri antu bara ne antu bae ba bega ni antu ba bega lakini no ntu koma no ntu mandu jama ingi inkoma ithoganira nkoma kidogo atonithwo ki kaure bitu akienda kumenya ka feeling kau ketho kaiate jairi guchokera kaigwa ka relief kau ketho kare ka mureo lakini mureo ju at the end of the day lost ki wono ntu uka depend ntu ka ndawa ikagutuma uende kairi na kairi utumba gwitanguria utina bio gintu gigwitwa mental health kana thina ya mathuganio igintu I think baingi bakiasumite muno na ndirondere auto kire antu 7 most probably bena thina ya mental health kana mantu ja mathuganio mantu ja mental health is the government really doing enough? I think government kira bombo thithia only my idea government kira bombo tegere especially nyaki Meru county ya inkuthugania male species is endangered non tuba kuthwa oni imperfect mono non tuba relative kwa njandere last week narare okay ntumba kwariria mono itumugusite na mantu jaja twategera kini kiakio imantu ja mental health
na family issues na love and relationship mantu jaja ijo pateri utegero mtu jaoni experience ya kwaje yukurere aja ujo no riombe ukinyira antu baba ingi umba ko ba change ya thinking ugo thairo tonyere ndawene no umbe gutumira procedure flani no komba kuchoka back into your normal state no kuona government kirayo mba ku invest na kiori igo chwanto jababe recovery addicts recovered addicts bombe ku engage nabo bombe kuwata kuna gintu gitawa inventory baba badithire inventory barandike inventory kana bathithirwe gintu kira gitawa kuna azimbandike recommendation imbio tomba kuthithia kana experience yenu iri atia kio umba kutetheria bau bangi na bobeome bomba kuchokera machibo baba ingi bari Rwanda bari tanya bakaurwa no ture bibo wingi thirikari yetu nya thirikari tha ingi bari bakaurwa maita na no ndako itu nacio na ti baba indi bantu bara bakomba kwarirwa ko nyanto bara bakuthithia ndawa iria bationa kuona customer ko utumba gwita kura ura producer utiambite guchwa consumer no kuona ko wambiria consumer mwaririe kenda supply chain area itauka kuthwandi kuna demand na supply imantu ja ingutikia no kwere ingoni nkojele iwambirie na consumer mwitaki producer iu ni onkona the other way around no tweta consumer ibo bakanjio go fight back na utumba kukinyira producer bau bareo na ja mangi challenge. But you see also the producers whether abalito ngana ikangibia tawoni bwana especially bad drugs yeah, for sure. Kinyoga teka kimuvizo of course na umenya whether ba protected yana ba omono sana ntijikethera orona untujabu yani oni nkwendia bangi ende mwana okwa ati umba gukinyira bangi kinyate komene onkwendia yoma. So I think the back stops pia na nyamwera unatwethera tukireta maybe nyamwera cha mental health I don't know maybe seminars or something mono babu arume kiu nkwara antu baba bombete kurikava ki drug bakumba gwithwa bakiumba gukinyeru amwe bageta bakiara na ire ina bangi na kiu nko request nya government national government including county commissioner bombete kumba ku interact na baba ingi mono ajo rumiro ikija kumba bakiumba ku to reach nyabo taira bakumba gwitwa pena michama niyo yao tukumba tugeta kukiara na ire igen tokiomba ko change this our narrative manto ja ikuopi binge byanto babe especially men na baba inge bara ukona tu bakiorana na no kumenya kiriumane na drug kana mental health problems manto ja kagita ka wothogana ginya commit suicide re utari na mochore maybe someone urendesha no better close confidence antu bau da ira ugochwa close confident that kuna bara uitikitira lakini antu bau tu azimbare hao uno to babira we nabio we toka cia we ate au genuinely o kashia no kumbe ndene we arenda kirawe nakio lakini atukumba utethi kuringana na thina cia kunda umbita kwaria baba ingi confidence baba ingi bantere lakini I thank God unda barekere na thaindi na chore bara mpumba kuga iba kai mono ba kai sana kasako kanini kasako kwa achore ba ko ndagita gitere ari no uketha no na ile sono kare go bagita ate nda bagita gitere na thai ngwitikiria bara ndi nabo thai no tumbe gwita step ingi especially thai ro kukurania bwinde utum yeah mathogano jaja suicide how do you get there kukaranthi ukono u kanchiurae kana ndigere kathita kana ndichikire murigi. How did you get there? Ithugano riu baira we under drug ritari nene ritari nene no tuthaira kuigwo nya kugera mtu iga ithugano riu no rorira ri kukwira ati ri kukwira chigera nya ndithia ugachithirie nya no thithirie ananga ije uti no moda we under influence no withiri nya no stabire mtu no withiri nya wengwa tu azin no kora iraisi na ume mtu kwaria uma under influence yes kitwa giki kinene ki murevi especially ko ni ko na dai no to yani me anko imagine step after step ngachigira kathita kana ngachiura hari etena kuthugani jairi igwita ikuthiria yeah na kagita karia kana ri urari rehab no tinkomenya ko yanto baingi wethire na na ibo interactor most of the people there ne gender yenu imbi baikiti na bakugira imbi
Oni pombete kuna gintu gitawa kuandika inventory je ngukwira experience ye ku nukumenya thaira kuna bara specialist bara gatirima na abo nko thank God not why ndombera utirima na friend of mine etawa Ben Rogers Maitima mbije Maitima nyine bawe tukirwe mtu no ombere unkarithia ndi tweta step by step kukwera ugwe no tunyawe na ari experience ya ndiramureto wage karo ibwega kumba kuthwa ukimenyaga mantu ja muno nginya withokurukirite yo kwou baba nginya bara bathomerete I'm sorry to say but an experience kumba kutetheria mtu rau wina thineu kumba kuma kithineyo lakini mtu jamba Maitima kana mtu ja especially tu kia mbariria ora kumba ukinyira no tunakurukirite experience jeu akomba gutethia agakwere wore ori tukaroka guchetha ndamuroka kumukiria thaa 11 etinke mwira maraika yambijirite ko yo taringa yuma kwa bathi twaruja nkoma muno dai ki process ya ku recover no ithanaira nightmare si nyingi muno nuroka sana kuthithi no tuku as in witaro koru ki could it be the reason anto baba renda hapo kumaria bacho ko wara kaire yes ikare go take time ugachoka ikare go take time at least recommendable time is 3 to 6 months 3 to 6 months na nate ugo taborera 3 months andombere kuthwa ndina nkoro egwitikiria ndina thina ande etikirie ndina thina ono ndina thina and I need help ndina thina and I need help ugo choka university no gererie kubogererie maybe kwaria nabona uno nto I'm sure there are million others baraba kurukaira mantu jaro kurukirite oni mbarite na nto baba ingi so far baba ingi barampombete kuthwa kiara na ile yabo imwe kwemo lakini at the end of the day kugita kauri yogwe life neku uroko na life yaku ni yogwe lakini no kumenya thairo hit rock bottom wiwenga iyo kaithoganirio umenye kweli uti ungi kintu kia mbere ki life recovery kweba kenda utumbe ku relapse no nginya u believe in the most high God umenye there is power beyond your power no nginya umenye unti na inya kwa indi mwathani no umbe kumbita kimbio ki urebi na mpumbe kuchoka ki mtu kumuturira unbarairia baba ingi kibera monka thai no bona nyankiro mbide ki ngugine bakarigara ai turakona na orua lakini experience ya kwere mkurukirite au ekambira mwathani no ntuike ya kuthwa ntachi uraire ike ya kuthwa ntariro imbiti thaira na arinda kithakene na ndakara mbiti na ndino mwathani kuitonya muitone na ara it was just by the grace of God nkombo cia ki ikurire kauma soon yukuri uri kauma very soon tuiritegera by May April tukethwa tukiri launchaga mantu ja peer pressure my last question kiriwe mbere turikia peer pressure in especially kiri universities na colleges working among teenagers how do you deal with that okay kintu kira ntuko no kuipia pressure gutonyerie man kwenda kunganira kiri ku fit in kintu kia peer pressure ikyo kina percentage nene ire ko lead into drug no ntuba kuthwa youth thaira tu azino kumira o methaire especially ki mantu ja entertainment mantu ja thaira kwenda tu as in social life muki interacta ugathimana na antu mwanya kiria ungia kuthithia ukathithia no ntuba kuthwa utovu kienda ukarajwe no ntuti kumenya we umba kuthwa unuje kuna antu baraba mire ni thai mwanya kiria nkorea no kithwa gisumu kiwaku no kuona baraba mpi introduce mbuga patathu kiroja woni moka thai no vendre agaba mwe no kuona na ndiki mtu naimenye ndene mtu naimenye pia pressure ka kulidi omba kuthithia kintu kiria ungia kuthithia pia pressure ti mantu ja drug aki pia pressure ithaire kuona utina mbecha lakini no kwenda kunganira kana kuwikira nguja ore ongi kana kuitithia ngari ja ore ongi kinya ino pia pressure ti mantu ja utije na mtu itite mbecha cheo utumenya tukirikia urenda kwira miru at especially youth bandu kichiaku oni ke my youth ome only one of the recovered addict uram rombero tonya process on the steps on the chiako recover and take more than 3 months 3 months to be specific kumba kuma kinda wachi orebi na mpomba kuchoka kairi mtu kumba kuitikua
kana muntu kumba utegerwa ki society ibategere bone kinya utumira ndawa ici kinya na at the end of the day ukathangikia antu benu at the end of the day of family ojera tugire I love you no bagagutira no bagakwenda inya we muntu murebi no menye thaira thaira go entertain antu ki street undubu bwaku as in ukanyuge antu bakagwirwa barabati benu lakini mtu wenu no kaigwa buthuku aigwa thaira ukumba kuthokia onekana ukioja marataji kana ukithithia tabia inthuku street-ine lakini at the end of the day maisha ijaku ayuthi bathugani bone kwina responsibility baraba kinyiti miaka ikuthwa bakigurana ibagurane ibachwe family at least ikaba keep in touch na both bakimenya at the end of the day kwina responsibility unya ndathungu mambecha ici kuna gintu gitwa financial management kiki ukona ki youth baba ingi tukiomba kuthwa tutikumenya no ntuthomerete manto jamu jaja financial management ndikuthwa tu expend tumaira expenditure nkoroki oro kwenda no ntukwenda kugwiria uju nukwenda kugwiria uju ungi lakini at the end of the day ukarani kweta kulend kana ukarani kweta kuromba kana kuia nikenda omba guchokia kana ku meet target ciaku kana bills ciaku kwa ukioni pombovera tu azini bategere bone mwathani imwathani ugarukanaia na mwathani ugitio nenda nite ugichiaro na ije purpose yeku na monka thai tegera wone wina maana we auome wina maana ki uturo bwaku kwina antu bagutegemete muchiari okunya kuthomithite nikenda omba guchinchia maisha jabangi na guthaira ujukia maisha jaku for the sake without purpose ukona ukiomba kugwa na jama ingi ukathangikia antu benu nkurukia ura bombete ko bethangika na ugwe nikenda omba kuthoma kana nikenda omba kuthogitetheka. Thank you so much Muriki, thank you so much no ntopa kutwa rugono rwaku na kwithirwa encourage youth na warikia kwandika yuko ukaturetera inya tuthome tumenye the process. Thank you. No mbere social media tiako bitawa Nix Chief ya CHIFF kana nyoko ongera au kawa CHIFFIE Chief jo marieto jako ja social media tiako chionde kana nyake omba gunkinyira nya itoithia biashara cia ama electronic marketer impenda yangu through social media nombe onkinyira na ito dress na interest ite baba ingi muno kwa u nambe kwa nomba in case ukienda gunkinyira tukomba utethania and there na nkuruki toja na lending ukeja kuthwa wina biashara yaku nugo ntumbe ukinyanira. Thank you so much. Nambe kwa 07 03 86 2036. Thank you sana. Bwega sana mutegeri wa Bweru TV rugendo rurwa Muriki ngwitikero gwikira umwe baire bathatu inya tutithira tukiaga baire bathatu bara tukatha tukigarura kebwa mbere thiro gichiitikiria kithawi na thine ambugita umbe kwithirwa ukiona utethio jukari mubango joge karo thiro na kagita gakega mubango joge karo na county ukuretini ni yetu sako tuli na agent betu bale guntu mwanya wenda kumenya manto nkuruki ringa thimu namba 0724 114 444. Yetu Sako, your success, our pride.